Katukad ti Basol. Tinapalabas, iti panagsubli ni Joy iti nagtipunan. Inuray ni Boy iti terminal, tapno itulod na nga agawid. Nakaadayudan iti terminal, ngem nadlaw ni Boy nga damang sursurot kadakwada. Dad Jonas. Insardeng na ti kotse, ket inuray na ida. Ngem jarda ti mangdangran ken kuana. Gapu iti dayta. Saan na rimwar iti kotse, ket pinartakan nakit di tinagmaneho, agingga anayaw awan na mutla ida. Nakadanon da iti dagus ni Joy, ket dita. Nasao ni Joy amadanagan para ken kuana, ket natalgad tiriknana no kadwana ni Boy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Amom ka di natalgad diriknak no adda ka. Nga iti panagriknak. Awan da ka sa mapasama kanyak. No kasta akadwa ka. Wan, natalgad ka kanyak. Iso ano adda parikot mo? Ibagamlat ta kanyak. Nang runa pa no adda mangdangran kan ka. Boy. Ala, inumamatan day ta juice mo. Tapno makapaglututan. Tamangan tapay, sakbay rumwarak. Sige. Ngam, papanam. Sarakam ka di, dagiti nang surot ka data. Saan? Adalanas ka na pagnak? Kasta ka di. Basta agan-anad ka aka na yun. Diyak kayat nga dadaka sa mapasama kan ka, boy. Wen, agan anada. Rumara ko dito simbahan. Tanalpasa ko na nagkararag. Dagiti umunag dito simbahan. Kasla, Juan, isuda, da Margarita kan dagimay. Adetan, masabat ko idan. Naimbag nga oras mo, kabsat. Ni dagimay dyan ang kablaaw kanyak iti naimbag nga oras. Juan, malagip ko ti panagsasauna. Didak na ilasin. Gaputan nakabanda na ak. Kat mataklaan ti makitkita. Darasam ti agkararag dagimay. Nagbayag ka. Husto daytan. Manon a minutos ta dito'y simbaan. Aday ta, nalpas ako nga nagkararag, ma'am. Nagbayag ka. Ang kararagan ka nga road, ma'am. Ang kararag ko nga sapay kumataag balbaliw kan. Anya? Tanarad-rad sakmat lang tibiyag mo, no agbalbaliw kan. Taan niya kumati baliwak. Ti ugalem nga nagmadi Ay, katsi ka nga ma'am. Anya nga iti ang kararag mo. Rumwartakit din dito simbaan. Intan! Sige, inta nga raw din, ma'am. Dahito'y gayam ti beauty store mo, ma'am. Nalawamat gayam. Katuan. Naggatangan nga taniboy ijented na kanyak nga sabon nga nagbanglo. Aywan, malagip kon. Ti beauty store ni Duna nga girlfriend na. Anya? Owan, ma'am. Agura ka. Adda beauty store ni Duna. Sa ita, adda mat beauty store mo. Yay, kinompetensya. Tay ka di balasang abastos ti ibagbagam? Ha? Bastos? Wen. Tay akin ko kwa iti beauty store di tabangir apasdag. Bastos day jay. Anya nga ita? Di awanan ti gumatang iti lako da. Kinompetensya nate. Anak na. Dagimay,
Anya ti intanamitim mo? Ay, awan. Awan, ma'am. O sige, tumulong ka nga aglako. Ay, sige ma'am. Kaya diyata. Saanan? Ang mga numabwak dagiti tao no si kati aglako. Ay, saan, ma'am? Ora kita, sige, ta, inak agla ko. Dahil diyate kas-kastrak. Inak kasarita, ma'am. Aniya tigatang, ading. Ato ti, pagpiliam ito'y. Sige lang, ading. Mangkita kay tigatang. Ha? Anti Dagimay? Ha? Wey, am-amo na. Wenmat! Siyak ni Ban ay ijay farm. Eh! Aya! Sa kagayang ni Ban! Wey! Wala sangkan! Aguray ka. Anti Dagimay. Apay akas tati sa Agpas pa sexy. Angam, sabsabali man. Owen Ban ay masapul ngamin nga siyak-siyate panagsyaw tapno ado ti gumatya. Makaparayaw kayo mat, anti. Angam, saan, anti? May mayat jay natural a panagsaom. Ay, Di ka agpas pa sexy. aya! Kunak mano, mayat! Jack magustuhan, anti Dagimay. Sige ang arudan. Banay, saanan? Ala, makita ka nga arudan itigatangam. O sige, anti. Igatangak ka nung amintay gayam ko ija farm. Igatangak iti pulbos kan sagaysay. Aya! Sige, una, ala. Mangpili ka nga ron. Kalpasan na. Ipan mo iji counter. Awan, Wen, anti Dagimay. hello, Ma'am Donya. Baga mo datag igamam nga sa gaysay. Gatangam mon, ma'am. Kanayo nampay iti lipstick. Ay, agura ka, ma'am. Ay, panagkunakat. Mas may bagakan kati lipstick nga red-orange. Datoy, madam. Napintas datoy. Karkaro nga pamintas kano datoy ti lipstick mo. Kan gumatang ka pa iti lotion mo, ma'am. Pulbo sa kan biang lo. Iti kasta, adda nga bumanglo ka. Kat, napintas ka ladta, madam. Pudno ka di? Uwan, madam. Iso nga gumatang kayon iti adu. Kat no maibusyo, umaya kayon tumanan gumatang, anya. O sige, gumulpi aki ti pagpapintas. Uwan, madam. Madam Dunya. Katagyaman ako na niya. Agsubli kan tumanan, madam nga napentas. Manglukatan iti pagkapyan dito store, Sonya. Ma'am, total, nalawa mo tayo iti pwesto na. Iso agudwa enta ti espasyo. Dito'y abanda, beauty products. Iti dahi ti abanda, aramidan ta ang pagkapyan. Gusto tayo naku na idi kanyak ni Boy. Amay mayat na da pagkapyan. Un, ma'am. Ipaibos na lang ang dagiti beauty products. Kat ipamaysatan ti pagkapyan. Ngamin, kinumpitin siya na tamatantay doon niya nga aging pipintas di tabangir apasda. Sige, ma'am! Uwan, Ma Margareta. Masapul mat nga kanayon ka nga nakaisam nang runakat beauty store mat to'y negosyom. Kasi itay, nakarupangat ka. Maabog adagati agatang no kasta. Anya? Umisam ka kadi, ma'am. May mayat matlang. Pumintas ka nga karkaraw. Iso nga no adda ka ito'y pwesto, kanayon ka nga umisam.
Sige. Ay, wen gayam. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Ta amin nga kinasaritak nga customer kat gimol pida iti beauty products mo. Huwan, nakitak dayta. Iso sige. Mangkita ka iti kayat mo a beauty products ta ilibrek kan ka. Amok nga da kayo dito iturod at sigod nga ayuyang tayo. Nasaya ta si ka mismo ti masidag kanyak, boy. Ika mo iti ikis turo pa na, Jonas. Anya ti kayat asawan ti imo ko nga inruar mo? Ta ito ti aramatag apang ikis iti roban. Oops! Nakalisi ka. Tiri-tira ta imam! Pidutak ti imo ko. Ita, igam kon ti imo ko. Patayin ka sa umaga. Jonas, Anay ko. jak kayat ti laban. Sigod nga kakadwa tayo. Ngam apay akastoy ti aramidam kanyak. Awan mo tinaramida kabasol kan ka. Ngam apay akayat mo nga ikan iti ikis ti ropak. Gaputagin lalay ka na yon. Jonas, jak kayat ti laban. Iso at di nakpilitan. Ita, no ipilit mo nga ikan iti ikis ti ropak. Ipasiguradok matkan ka, asika ti umuna. Saan lang atarupam ti kak iti ikis? Agraman ti intero abagim. Sardengan na kon Jonas. Tamangan no agbalatakan ka ti aramid mo. Oh, at ti imukom. Ulita ka, Jonas. Di nakpilitan amang laban kan ka. Tadyak mat itulok nga abakan nak. Dita kayon. Iwanan pain. Paltugan kamanlangan. Jonas! Pinaltugan na ka ni Boy! Inunahan na ka! Pinaltugan na. Ada ka di tamak. Wan! Pinaltugan na ka ni Boy! At tamam, Jonas! Matay kan! Awan. Tinak na punta ni Boy. Ano kasta? Saan na ka pinuntirya ni Boy? Oh, naglaingan ni Boy. Jonas! Amuna paltugam! Iso nga inunahan na ka! Ngam di na ka pinuntirya! Ha? Nalalaing gayam ngam itis ka! Iso asan mo nakarkaritan, Jonas? Amangan numapatay na kabay! Apay adinak inayaban. Tadwata kumaasin mango kada Jonas. Boy, Sa kaya ta may raman ka. imbag ta inabak mo ni Jonas. No di mo inunaan. Amangan, no napaltugan na kan. Iso ka na yun nga agsiglat ka. No may papanitilaban, Arson. Rumbang anasipot ka akanayon. Boy. Kanayon ka nga ganad. Nang runan wag may saka. Tas sigurado akaraman ka iti daytoy alaban. Boy, Amok asaan nga agpatingga da Jonas. Aging ga adidak mapatumba. kabaalam ida, boy. Uray paggigida ng ida alabanan. Ngamjak kaya tilaban no mabalin. Ngam kasanon, no patayin da ka. Jak kaya tilaban. Ngam no patayan dak. Nasken asalak nibak tibagik. Ne, naluton ti siya, boy. Manganta pa'y. Adain lingtak akamuti. Sige, tulungan ka namang hisagana. Sige. Kun, dito'y kapaylaang. Takalpasan ti panangan ta. Isurunak ng agin sayo. Sige, Adda pinanad ko di talikudan ti kalapaw. Di ta ti pagin sayo anta. sige, Arson. Asino ka? Balasang kaw. Mataklaon ti makikita. Gaputan nakabandala. Iso adinak mailasin ni tatang. Asino ka? Kunak. Balasang ko. Yawat konto'y ginatgatang ko aparakan kuana.
Ha? Apay day ta nakasupaut ayaw awat mo kanyak. Anya day ta. Idisuklatan. Ha? Hindi sumut ang tibit-bit mo. Balasang ka. Nakita ko ni tatang. Iso nga umadayo ako. Nay, sa dino nga iti papanam. Balasang ka. Pupanaw ka mo tan. Ay, kanya nga taday ta nakasupot nga imbati di babae. Kita man. Nay, pangkusina. Sino ay day a babae? Anang yag iti pangkusina. Laglagi pam dagiti amin ngayon surok, Arson. Ni ka di tatang muling gasti nang isurukan ka, kadagiti isursurong kanyak. Juan, isumot tinag ko na kanyak. Ano mabalin? Liklikan ti makilaban. Tas saan anasaya at nga dagsayasay adara. Pudno ti kunana. Tadakas ti aramid tayo, boy. Isuadi tayo kumanayunan. Gapo iti panagdidinang ran tayo. Arson, Amom, boy. Mabalin ko kuman ti umadayo. Tadamat tan urnong ko. Ngam pampanunutan ka. No pamanawak. Asino ti kadkadwam. adda kayat mo aragpaten. Isu ang mabalin mo latan ti umadayo. Di ka kayat apanawan, boy. Arson, Basta, agidyan tanto nga agpasyudad. Katagadal ta, iti kinapulis. Awan nagbaliwan ti farm. Adulat ta dagiti trabahador. Awan ti nakailasin kanyak. Di da namnamaan nga addaak ita ditoy amang sarong kara iti farm. Kayat ko ida ka sarita. Ngamjak pa'y mabalin ti agpabigbig. Tati amuda, ket natayakon. Papanak iti sigod a farmhouse. Ijay ti pagturungak. Adto'y ti inumong adanong, nanay. Agyaman na, balasang ko. Asino kayo kadi, nana? Saan kayon samot at trabahador dito ay? May saak at trabahador idi. Ngam idi pimusay day di Francis. Pimanaw kami matan ditoy. Gaputan nagpasyudad kami. Ngam awan na saya at abyag mi ijay. Kat kasubsubli milaang dito'y ili tayo. Damag ko apim mo say gayam daligaya. Anya tinapasamak. No kasta, saan mo pa'y gayam nga amo, nana? Saan pa'y? Mabalin ka di asalay sayam kanyak? Wan, nana. Napuuran da atalo. Ni Antiligaya, ni ading ko Franco, kan ading ko Grace. No kasta. Iso da ituyan ni Banay. Juan, malagip ko ti rupa na. Kasta gayam tinapasamak. Ni Apong Pipay, isula tinakita dati bangkay na. Daan tiligaya, kat awan bangkay na anak.
Angam, manmano nga umay ditoy, nana. Kastagayam. Sige, agyamanak iti naisalaysay mo. Ken, agyamanak iti impainom mo adanom. Inakon. Sige, nana. Anya tinagan nyo? Grasya tinagan ko. Nana Grasya, kunamlatan kanya. Agsubli ak tumanan. Tapno sa rungkaran ka. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukat, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.